Mulu binereng akai inatan idongan. Sa do tu sa rumah tua. Ape omak mama nih. Tu nakos sa rumah tua. Sa rumah tua pe susahat. Ai tardo nama do pasta taring do di parlone omak mon. Alina pesong ni sa bermati buru. Tahay. Sebulan do bina dung lau mak di sini seron. Alias orang nanti lungu do ilala. Dong amar tukar pikir apa dang. Si orang upi belum hal salah. Mau sang nak tanya. Manang buhabe. Ikut dulu aku do mak panggat di sini seron. Nama ada biar guru? Tang, bapak. Ano nih jadi honok kutu guru? Apalah, hai bapak. Borak nih nan rohak kula mak kata ni. Olon nudang tazolo roham. Alekon hata honok kude. Kubereng na sa ulanon. Dunglaw omakmu. Sisong na terlungu-lungu do berko. Aku pe gawin arang bidung aku bertukar pikir di jabun di nalau mengarado ti suriaka ladang tan ita hegi ruak kunyan neng hulului ma ina panggati di hubur wala na ram Dang bapak tohoro na idok ni bapak i lungukir do panading ni oma alay sa ulat da biyaw nungmoding bapak ngani mangoli bapak pulut dorohani bapak turun na yung mangoli. Nangguiluk ko pa bapak dang mahiyang do bengat turun yung mangoli bapak. Bodo di guru. Dang na songonero kami na hubikiri. Alin na hubereng do. Mulalaw no ko marjalang mahuta sada. Isa baru mat to. Isa baru tereuson. Kan tang mungkin hulan di utak ko terus. Oh baru nga magulang. Keperlu dulu di gemuh tani halak. Dong baba, dong umur aku bolo bapak neng mangoli. Inti na dang umur aku dah baba, suatu mangoli bapak. Dang guru, aku udah 2 minggu nggak pikiri. Ikut dulu aku nama ini penggati juga guru. Asal orang madongan ya coba madongan. Dang baba, dang ulau. Bingung cuma orang juga. Dang ulau baba. Guru.
karejo. Ah, hari karejo hasan naking. Oh, man niya aku karejoi. Nga gud aku karejoi. Hatak makarejoi, iko siruk sudah bukas mana saboy humulak. Molarak sirungon, suatu mulak kok. Nga po tari ono ma. Baru ba aku pasidip ko non. Hudang dupe. Dang urus akui. Pokok naik kupas sirungon mo na saboy humulak. Aw nang lama mereng partukang. Ngok naik si karejuan. Aka di sarupe, ngok dobi par karejo na sumulak. Saat tadi kan maboy buni-buni honok ku pangalahon yo mak tirikon sirisna. Terus holing na bekacitnya ate-ate. Melupa buan na tu bapa. Tunggu mana baik pikiran na. Tahu-tahu nok kuno mon. Asal malas orang ni bapai. Bah, ngaro biar petok kini, gajian nama itu. Ay ngapa? Par karejo mo non. Masih hidup tulang be, ngaberes be sudah be kami. Alis ako na marlubang-lubang dobi hubereng ang nanay. Ay mulu si palestero na be tulang. Ay holan di seme na nombuti sidung deh. Di maju hari nami, jonga tulu hari dakya. Mari sampai hai merutang-utang nama. Berjo, sesuai di sana ko liani dobek kamu. Beres mai. Ala no natas namak kuron, nektoron. Ah. Hari nami maju na tulang di maju tulu hari 100. Ako sa ihatop pa muna selesai karejo. Ay jam bigar be. Ay nga pas be nga azan. Atau ngalamat jawan non. Ay nuaing ma. Tak mau berdompet tau. Eh, Silerang daw tu jawa mainnya di jawa nih, alak tu jawa. Pangan mga lapo mo putih. Ya, ni kareta pirang ngarong be na tulang. Pelami ni kareta na siya mi ni kareta mi. Alian non alak tua ha, tu jawa gaji muna. Mal na ya palay. 15.000. Nga naik miyak. Ala ni Oke. porang. Ah. Tong lor tok kayak lu ngotang jelas. Bisa ni utia pon. Ali. Baga do inatte ya te. Sugok may tujuh guna kita. Sono mai. Mulang dile nong gaji ta. Berarti sinyal nih. Talle ti ma. Beta mah, api lagi ranong kalet tuh se. Oh iya. Beta mah hobo kerja. Beta ni suruh naik ngol si sukot. Ay subot makarta ni isa buli nakik do sino ni. Ay kopling do karta mon. Iyo. Ako mamapod ako tusyon. Ah. Radyo. Harga iyo. Narga ini mulai marutang-utang do si karet. Ay kasurak-surak ni hadu naingon. Surat-surat ni harta dong, surat-surat ni tanu. Atas nama di sini surat sudah dibahayan. Amang Jo. Berarti kalau jabuna baru bangun nado atas namaku. Dang boy sono. Wah, menaik cara namen kuasa tua sudah aftanon ate. Masa kolanya nu dapat tu ngagawinau tama mana betua. Ali kolani manu dapat tu. Ngeberugi hon nu udah. Berarti kok kepala harus semestrai sana. Otomatis mau kepala harus semestrai. Makan non yang mama nebatui tua mas dia tanam. Hidup kepala aku deh. So gimana cara nanti kepala huni ate? Ah malas aku kepala huni mai. Natulang. Bah. Ay mau lu mencelu gaji terkatu pindah murate. Ah, natulang ko ngalo sa hami karejo. To pulo luray natulang ko manahan ng gaji nami. Di medyo tuluari gaji nami. Asa to ringgat sa biso karejo. Baga akip ubek kami sogot. Jago natulang di kan? Beda deh. Atas Bahima. nama Baga akip ubek kami. asal mau tahu bagi ebek kamu. Di medyo. Mau lu mau ngalak bahan nih suruh likit kamu. Ay natuto do panglong. Nah gaji muna. Ay kulang gaji ko, ang gaji ni mana? Bersuk kok malah pamuna lagi dangi soni mana nih? Tu di rola tulang. Kau tuh kurir rai.
Atau tu kode mai jupai hami, si mejalo hami. Olo lo jalo kau maroko ma disuruh ma jalo gaji mo hau ma. Ale, mendisuk kono holo gaji kuno penda. Olo. Aku dah dapat. Anu mata jalo iku. Jalo hum mai si biar hiko. Ya hora terlebih ta mang gaji. Oh, ale barsokot soni mana tulang dah. So ma ila juta mi karajui. Olo, baga ambek kamu to. Oh, na tulang. Oke. Beta matu kuri mata jalo. Betul putih. Aku ma jalo gaji kasi jak kringon. Patok-patok piye. Pi, terus na lupa-lupa, una tilang anak ko. Mana ni wah? Wah mga matu bang dingo-dingo. Lama udah. Nang lupa-lupa martabak dah, doh mi gomak. Pagi-pagi sono di dorong pe majul mi goma isi dok martabak. Pero nagajang do arong do siannongan martabagi. Lului mak. Alo, ulu di penjona deh. Unang lupa, badak ko listip ko dah. Asa si baga kay berek ko. Ulu di penjona dah. Hati-hati. Alo, lama dah. Haciuluk kuning mo. Nang guli na pura pinang aral pero ko sila pa mga ha. Haro bapak mo laking lao nang gumaka pidang. Lah, stop pinay. Pero di mo bereng. Di bereng matami di jamo jam 3, bereng matami. Mo jam 3 sila ako kumuru misi. Sonari, unang bi bereng ko jamo, lah ko jamo. Nang lu bereng ko jamo lah jamo. Jamo ni bapak lo. Bagus, sirang mau. Jamo ni bapak mo. Asebot ho surat-surat ni jabon ngali notaris nangipidahon atas namaku. Asebot ho. Jadi kalau nang pihak tu diso, laho sa jabon. Danga dong intina o jabon ni bapak danga kamu mangusirau. Ko kalak naroro ko. Danga hakku mangusir ko, ngako ko jabon tokinay atas namaku. Sonar laho sa jabon. Laho sa jabon ko. Nabi humer ko ison. Masa gabi ngolong dia. Ala so papaku gabi ngolong mengusirau. Boleh ngusirau mau joloro bapakku. Bapakku pedang rela bulu keluar harus jabon. Dang rela nimu ase foto hoda molo dang rela bapakmu dan mungkin dibangun jabon ni atas namaku. Jala jabon pe surat-suratnya sudah ngari notaris neng atas namaku. Tidak ngaruh hakmu. Kamu di rumahku. Lah di jabon kok. Kenapa besok kau berek?
Masih 10 tahun aku. Inong. Masih 10 tahun aku inong ngacik naik. Bah, ay sino kayo? Iba ko na nang titipon ni Pi? Oh, bodoh bah. Ay, dia guru tas besar aku ngetin turun baju na sa pasang kulit di mana? Malau naking. Itu dia lah. Naking muru kau saat itu mana? Habis tur merda di mana terlau? Di bodoh. Muli siya poso-poso ngahu paroro ti buruki. Satu nama godang ada bodong budak pun. Uboto mang songo di pangalahona, jalo uboto mang songo di parahona. So na rusuk maju alu silingkan. Na di palaho di mana si jabukan? Ido palau. Baru kalau memang si jago. Buruku di kodong ukolong norong aku tu buruku na palaho di palaho si jago. Malu aku lor hanti mana? Buba salah pemau. Atau sonar golak ko. Mulak. Tahu si jago. Ulang interview ko madaw si. Tahu, tidak ko. Mana tu? Burus masih burus. Oh. Jadi udah nggak buruk ki. Sini dong. Mesra. Baru disokok. Tung macam gua kido pe salah kutu sa lilingon. Dan mapitung no mataku sa lilingon dan buh ben sungod di pangalahon ni sisne. Beta mo tu jauh guru. Tangan lambung lakpa. At ada babayan series na itu aku. Mulai sih do mana tangan lambung lak tujaru. Lu ba di mana hijau? Dang di jauh di mana tinggal. Beta mo. Nang jauh be mana? Dang, lu ba di mana? Beta mo.